Niweregero bwako nwethire twere na ntuko njega mutegeri wa Meru TV twere tariki 25 mweri Jwana mwaka wa 2025 ngetika ya nwethire twe ukimama na gukira ore na thiria njega ya mwiri ntuko ne njuma ira ne ntuko ya muthia ya kiumia mbere twethira tugitonya kiri weekend ngokwatoga ni tutegere ntato cietu Meru TV rukiri aranyemene tugatonya kiri manto zegi ngatheti no tora kona mbere yakwa na ngatheti cyo ithire already Michirikite na gukinya aja kiri studio chetu ngatheti The Daily Nation na ngatheti ya The Standard tuketha tukithujaga na gwitegera ndene kwa ndene tukamenya ngono ira chikethera chirio itigere kintu kwemwe ya Kristo bakanisa ya Katholiki na antu bonde ya Kristo bonde ndiguru honde bedrua bagikungwira mathiko ja Pope Francis ngwatogeni mbere ya jaja jonde twambiri na nteto cietu Meru TV ro kiri mbambitaga Dennis mutuma muthomi tukiambiriana ati muthenya Joegoro MCAs ba county ya Meru ni barumire na kwariria manto jegia minister Babero barabara rekiri kunyuithwa muma ndene ya garo ya governor aja mushie eja mutindwa bagaria MCAs baba ni baugete ati bakagwatanira na CECM baba bonde kiri kuritira akari ba Meru ngoge nkurukini barombete ngwataniro amwe na urumwe nikenda county je ikethero igitana mbere urago kubatara kagitano kau MCAs baba ni bonekene gwetana mbere na kurita mataro kiri minister baba Baberu na kuboria bethira bagitwaria governor Mutuma Ngugi bwega nikenda kariba Meru bakethira bagikenera uriti Ngugi bwao nyuma bakwethira bakiringira akatongeria baba kura Jeff agituma na rugono ru bakiaria kirigaro ya governor wa Meru Mutuma Ntoithinkia MCAs ba county ya Meru. Biggest opportunity in this life, it is the opportunity to serve. For me and every other elected leader, it is the biggest opportunity that we've ever had in our lives. Please take care of the staff under you in your department. If you are the CEC for health, madaktari na nurses, Dr. Mugambi, watapeleka gavana nyumbani kama you are not going to take care of them. If you are the CEC for finance, the people below you, make sure they are comfortable. The people who send us home are the people we are closely working with. Au ndio tupeleka nyumbani namba moja. In the next 2.5 years, maybe the governor and some of us and all of us, the MCs, will be going to the election. Our success will be determined by how you work in your offices. So we are highly dependent on your performance. Na tunaomba tafadhali msituangushe. Nera nande muthenya jwa narua MCAs bonde bethira bagikinya kinya kia thone giki. Tumeona ya kwamba leo the door is open for all the MCAs 69. Sisi tumekuja hapa tumefukuzwa. Tulikuwa na NDS na wengine tumefukuzwa. This is a public facility. Na tulikuja tukafukuzwa. So ni kushukuru because we are embracing unity in Meru. Pia ni kushukuru governor kwa kisha umeleta umoja. Kitambo hapo nyuma tulikuwa na Njori Nchake sijui ni ngapi. Kilajes walikuwa wamegawaika sijui mara ngapi. MCAs waonani na executive. MCAs sisi wenyewe sisi nene hatuonani. Lakini ni kushukuru sana kwa sababu wakati ulichukua ya tamu uongozi tumeshikana tushakuwa kitu kimoja. Si ni kweli? Iromba ya MCAs nande ba county ya Meru ni guitaniria Ngugi na minister ba thirikari ya Mutuma Ntoithinkia. Tunaomba wana county secretary kwa sasa tufanye kazi kama kitu moja. Tulikuwa na shida mingi sana na ofisi yako, tulikuwa tunakuita assembly, you are not for being anything. We hope now utatusikiza. Namna gani? Yeah, we really expect you to respect us as an assembly. We are praying you stop intimidating the county employees. We are praying for that. Sabu sahi sisi kama assembly will stand with the governor. Mtu kama anaenda kombo tunakufuata wewe mwenyewe. Ya kwanza, the Meru Drinks and Alcoholic Board. Hata hiyo board it is making a lot of money. But pali pesa inaenda nobody knows. Ukweli ama uongo. So sahi tutawamulika. Mkumbeke sasa this assembly ile inauma na inauma kwa upendo. So if you don't work well, if you don't do your work well, we'll come after you. Urumwe na ngwataniro nchigwati mbaru ni governor wa Meru Mutuma Ntoithinkia. So CCMs boga itwane power ya kwethira we cabinet we
we munene we ya kuona wo kunene ya muno omena aritingoge baraba kwa era ofisi yeku ona yakabate na value. Me, I'll value you as my team. I'll value the county assembly members as my partners in this work. And also you respect the people that are below you so that together we can drive this great county of Meru to higher levels of prosperity and dignity. To the people of Meru, this is your moment, this is your government. We will walk with you, work with you, and build with you. And now, my rallying call is Meru tujenge pamoja. Meru building together. Asante, may God bless Meru County. May God bless Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tukerekana na ripoti ya Jeff Wagituma twerekere munkando wanda cia mwathi na aria tukuba gukira muthenya twegoro ng'ombe kathumba ni cironekanire cikiwa nterizi na bobo ni nyuma maitha kwithukira akariba Rwanda ruru rwa mwathi na kwethura bagita na mbere na kuia ng'ombe ici kuringana na karibaba bakiaria na muthuro jo munene ni bogite ne bagukurukira mathina jaja kana ni bakurukirita mathina jaja kwa kagita gakaraja nandi arabonekene kinya kwethura bakiorota na kumeneria mujumbe wa nterizi Julius Teitumu na kumuria ethero agichiabiria kire kambe ya Kenya Kwanza nonto kambe ya Kenya Kwanza irene tongerete ndikuru kagitene gaka gutotethio boriku kana boriku yonekene kwethero ikiretera akariba nterizi bakubatetheria kurwana maitha na nkuruki kubongera ukaria nterizi mukiri wa Nkonja na rugono ru utuku baretera ng'ombe cia muntu witwa muguru cia muthaga witwa Kanyau katokunywa bahati mbaya katokuya batolelete tuthira bauni ya kariba nteresi ya mwathi araba umirite na kirero kinene bakiwa ntuku ninkayo na nyamaro nontubo kwanga ikune maitha na wamba ng'ombe kwethia bwita na mbere nteriji ara utuko bo kirira ng'ombe kathumba ciumbite kwethirita na maitha na bati wabwa ende bo bakiwa monkathai batina witikio na ntitwiri wita na mbere na le ng'ombe cia muntu witwa Mwambira itire ng'ombe 11 barejere anto bathatu bene bana bundoki no mwari utheri na baikwe ya bachakura ng'ombe ba muchuna thimo bachoka bachakura ng'ombe bareta na ng'ombe bareta nacio itugwathiga nerie kwengana ng'ombe umanga iwate na ng'ombe ijakura nonto bambere county ngabana wetu na wure ote wamba bugendelea ringi kumoyete wa ng'ombe nerio tuthiatira ng'ombe uretera oro nonto ng'ombe ni toro eta tutiona muntu tukayera tuenga twigayaira yega twaringire kura twathukia kure twethukire kabisa ya MP nanto bau baba inge muno nanto bena sila ila kale sana lakini thirikari bagakwibwa nto bau batuweta kinya kwenga nto bagithagene batuweta kubwithi baturwira no kaba kure bagubwithi no tiba bagubwithia ende manto asecurity we ng'ombe etetaiti na batu teno salama ende birabiyo ni MP eto no ogeria kung'ang'ana oleli batu rutereru nonto noli batu rutereru oriu bakimeneria muno thirikari nene ona kinya mubunge wa Julius Teitumu nonto bokwithira utemitaratara yo bakumba kwithia baika nteriji no kwara ntuku bakiwa kinya operation ira batwire kuromba kaita netonwa ende neboya kinya ayumbe baba kethira bathamite nteriji se mutongoria wa Nthiguru batwe kisegurite burutu enyuma njenjerera ukaibonjera mwana kwari nyinge njerenge na ukira nyinge njera tu nembe no batu to kuinyele kana ntu ni kuona kana open tikakwendre obati kothatera mwananchi anje no kwete ngwa kuandika tuboroga ritwa otero ruto choke ngwene no mwananchi nanga mwananchi akukura nika mwananchi abati kuinyo wewe na wewe no kuandikete aria ni ranto borwa lakini ntugura mugurethera mundu oke arathoriza thinya atoririe na tegari torowa akauga bau ni amba kinya muguro miaka ita no arathwa no gowa ni kaba gorwa na bongwa mundu ethora mundene arathwa kilani yake kinyo miaka ita no gaiya aicia na county commissioner
Waisioro, Ochamburu, no Meru. Barakira teguru teurenge ne tada. No lelie bibi kora binge. Na le mero chokia. Aisi avani kindege. Engo wani kindege atumbanda tigadi u aisi. Aturta kintu eto honra. Bombele bagachi abunge na bagachi na kindege. Bungua. Kuma ngolo ibo ya atua baibo. Bebelege raisi baite buru. Ibebelege ruto. Nondo no bati ko thatwa ya security operation. Okay akwetho abare ari raisi. Toka to operation ibebelege we. Betho bakari ake we to abenga. Kiripotera Meru TV kuma Mwathige Bernard Mbeta Mukiri Okonza. Kere ripoti ingine ati mukaririgite wakera ndene gicigo bunge gya Tigania East uroje Kenneth Mwenda Igweta na ashumirite na kuregana na miario ira ithirito ikiarua ni uruhare mujumbe wa Nterezi gichunge kabeabea yekuga ati barabara ya kuma kwa Njimi gweta Ankamia Monka Mithankumene itekirwa Muram miario na ndi Mwenda ugete ni irongo kuringana na Mwenda ambite kwethirwa akioria gichunge kabeabea gutigira na kuriongera barabara ezi nikenda akona urethondeki na kiwango kia iguru. Mwenda rite sasa kagita na kara arombere kana rethiritwe akiriungira barabara ezi na kumithuja na nkuruki kumitegera tuiche kabeabea nare gikombe kia urongo na kichieta muthomi egoro na kachirie inya mwana atirigira ukachwa ikabeabea amwira barabara ya Ametho Ankamia Kathi Mithankumene itikiri Maram ne muyu ekiri ende kankwenda kwira mutongeria ore nareke urongo tiania tere 1979 era yera weta kura ya kwirwa oma tiania itukobini agukire Metho iranjiriria kwirwa oma barathoma baraomea na inya mwana munini wa miaka 10 no athurane Maramu na Muu kabeabea inya ntumumu inya muntu atika kwake okamatwa kana kionje akeya akarithwa nthe kana akinyithwa kuru kwawe barabara ene ya Ametho Ankamia Kathi Mithankumene au barabara unekeri Maramu ende kankwere nya murungu ibwega utulangire Metho we yarenge kurikania tiania kiriro kira baririre na biraba wiche nabyo ba wichwe murongo na we mwamba kabeabea kwendro kwera boya ele no arongoere wa mheshimiwa Mporo nueya na atendra chia barabara kana chia kera kwendro kwera okaria muthomi no kurongwa no karitia na baba echukuru mheshimiwa Mporo number 1 atitherare office in procurement number 2 oteinya muntu wa office ya kia kara anthekira office ya procurement kana office ya evaluation era ya na tenders kat we contractor wa apply for tender ara wakera baona no qualify evaluation committee ya evaluate ona no qualify okay wa barabara mbere oruma mheshimiwa Mporo re ko bati kwethira we na sono ko bati kwethira we na ibo kabeabea ukewata inya nthoni ukemenya mheshimiwa Mporo nweyo wekira Maramu barabara ene weta okumochie ya kuuma Keolo weta Erindero weta Githo gokumochie yachoka kurugurira barabara ya antu bagokuya abo bathangatha ya kuuma Mithankumene kwe ya Ankamia kwe ya kwa Njimi ikewatana na barabara elami kabeabea inyoke agabonge etekaeria mheshimiwa Mporo na ugochindra kiuritibo kubwa ngwe. Ore wari waziri wa agenda ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi Royce Kenneth Beatrice Kathomi kana mono na rito akabiribiri na chumirite na kuga ate kuri na antu bakubanga kumuraga mbere ya tariki 6 cia mweri twitite akiuga kana mutorere jwa jure atarine kumane na kesi iria arekete gwikia koti ya kuthitanga thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi no nikiraugite ne mubutere tegithingatirite sheria akiarandia kana kuringana na video iria mbicha iria metha tata Meru TV irekete na kugwata kabiribiri na ugete nande ari na ugwapo nene nonto ari na witike kuri na antu bakumubangira yento kira kiomba kwethirwa agikithukia uturo bwawe
Ora wari waziri wa njenda ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice Kathomi nora waiyekene muno ta kabiribiri augite ngavana Muthomi Njuki amubutire atathingatirite mutaratara ura batiri na koguo nathiite koti na njanja etigiri iguma atabutwa gigatiba na mbuge werwa waziri ni wake katiba na obaterio bewe uke katiba owe ruteke katiba na we wabutwa na go butwa ke katiba kogo kabutwa no ke gwenjerani wabutwa te uteganira ule mwetekerie kuthie kotini nani na mwerete ni na thire kotini tariki 17 cia mweri uyu rathirire no twathikagirirwo preliminary hearing na njanji kweli augane na kesi giteke kia waziri kiarege gutangazwa lakini njanji auga giteke gitekamba gwecorwa egambara katibiribiri ria mbere thikiriruke Kathomi akiuga igamba riake ririgirwo kuthikirwo tariki 6 mweri wa 5 mwaka uyu wa 2025 indi aronekana kuruta mbitwa kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi kumurombera nontu kuri na baraba kuga atikinyithia tariki ino atakuite na kogu gamba riakwa rikathikiriruo tariki 6 mweri wa 5 nagango mulomba tafadhali mundombelenire ni mwera mundombele ndombagerani ubungo mwera nanto nengo meakwe nanto mebetete maugato manka bibiri akolwale mo mweri oyu wa 5 gekinya lakini mundombeleni nanto ni mwera nanto meto omana wala tesiana siedo mwe kana debu koguna mwera mundombele kane serious ndombelani mundombele getene na mudombele ge kanitha na kerebu ngayandigicerie na negenda mweri wa 5 gekinya manya bale kotini gotesi asairebo ne uma walie kana debu na umoke umeria nanto kwena ngayore wana mama ruthagirwa mbinduni no tedi kiatho nigikia kwaragia gikuri na mubunge wa Chuka egamba Ng'ombe Patrick Munene uronekanite kuria kabiribiri gwitigiria na butirwo na kuthina mbere na muturire wake kutimena Njuki ni ukubuta ukubuta yake nundu no bagitite atha kurigira kabiribiri roge na Njuki nundu mukuthieta ugu ona mundu mukogora go mundu akoka kamiro muru wa gutiga ewe tulie kwa umana ko magire mamiro mbagite umie Pato akionekana kuruta mukano munene kiri kabiribiri na kumwira narekane na ngavana Muthomi Njuki nontu ni ithe wa Pato na uraga achetha na ngavana Njuki atie gwikano e muringiti umwe ukatiga jira kamungu kagwanthi na matina Njuki wetu ndio tekageria kauru ni my father that's a road we can't try kuga mtu akathukia Njuki banini twegweka murengeti umwe lakini kabiribiri ni my sister and support you but when you touch Njuki au ndipo katira getu gakambira gutiganira Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka egamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo tukerekana na riboti we murimi wa mbogo tucokere kire kaunti ya Meru ara muthenya jogoro Joy Karuitha uria urikite kuthurwa ta waziri wa mantu jegie miunda na arombere kwethira gikinya kiri kamiti ya kumuthuja nikenda bakethira bakiona kethira na kubatara gutonya kiri obiciji kiaria nyuma ya kuthujwa Joy naugite ati agatigira na gukiria rwangiro rimindane kaunti ya Meru aria nkurukia augite kiri ntuku igana rimwe agatigira mantu kathumba ndene rwangiro ru nija gutonyithwa kiri digital nikenda akariba Meru bakethirwa abakiamukira utungata kiri rwangiro ru na njira cionthe iria cikobatara Jeff bagituma na arombere kwethirwa kiaraniria na mutongeria ujo na gutubanganira riboti na njira intariru nawe Joy Karuitha karia kiugo muthenya jwa narua na akinyite assembly ya Meru nikenda MCs ba mbunge iji bakethira bakimuthuja nyuma yawe kuorotwa ja minister wa miunda ja kaunti ya Meru. Thank you, Honorable Chair. My name is Joy Karuitha Karia Kiugo. I am the daughter of Dr. Kiugo, currently serving at Meru University as a lecturer, and Mrs. Gladys Karia, acting principal, Tumburi Secondary School.
I was born in Bore constituency, a village called Boroga. Nĩ aria kĩ mawĩra jawe augire we akethira agĩkĩra miunda kĩmitandao Nandi iria yinjikene na ruga ya kĩmonimoni jandi njito na kinya kuga we akethira agitanĩria bwega ngugi na nthuki mbithi. Turenda ku digitize the land systems, ku automate systems, systems here automated. It leaves very little chance for wamba na mantu jau jange jakarika. When everything is digital, utiomba, it is very difficult for you to change things. Promises to Meru is the first priority is the youth. We must involve the youth in the active participation, public participation. We must involve them in the project. We must involve them. We must also give them the 30% that is required by the government through AGPO to support them and ensure that they are also getting the tenders required according to AGPO. Nkuruki Joy Karwitha na ugite na aria kwina nkutano cia miunda akethira akireta urumwe na kinya kureta waraniria nikenda kuthiria nkucanio ici cia miunda. Tugaita ngugi na the National Assembly, the County Assembly na the local communities, elders and Tujabau for open dialogues na mantuja ujangi ja public participation. Kwariria na bottom line no monkanto bakarende barie. That is the starting point. Imantu kinya jagwa timbaru ni Patrick Mutuma MCA wa Kisima na kinya uria ni mutongerio bara baingi mbungene ya Meru. Na process hiyo mbuge tukiamambire bwega naomba kurikia bwega muno na mbuge on specially ta unde Mutuma imwana wetu Joy imwana wa Kisima achiari na ora atwereza na athomera Bure na nye biashara chene ite Kisima muno ko bono mbuge no tukomo tanto ba Kisima tanto ba Bure tukiwa wetu imwana wetu na tukomovet tona na qualify kila kitu kila tukwenda gutega ikaenda omba kwa position yeje ko batweni kiakwa kuona either right decision ira governor wetu to idinki athirie na thiro ndubuga muno ibwa mbere ko tuthura Joy emwana Kisima kebire iko tuthura Joy emwana wa Mware ikuonania governor wetu na kuvario utongeria bwa kuru muno na kebatu iko tuthura Joy youth no mwanka twithira twina youth ki utongeriene ikenda bakomba commentant ikenda nyara bange bakaumo ayouth be bario. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Akariba ntora ya tutwa na barabara ya kuma kwa Kimeo gweta tutwa ne bashumiretana kwariria mathina jana bagukurukira nonto bagutumira barabara ezi bakiaria na maitha nteto ya Meru TV akariba bani bogete ate nyuma contractor kuthirwa akibathondekera barabara ezi monkera Nandi atethirwa akibekera karabati ndukira bakuga Nandi nikikuba chumbura muno kagite na gaka gukura nonto ruji ruretana mbere na kwigara akiri barabara ezi nera akariba bana Nandi bonekete kwithirwa bakiromba MCA wa Nterizi Royce Kenneth Kithinji ntuo gutigira na kuthingatira na gucokia contractor ujo nikenda agekira karabati kagite no kau no Kithinji ntuo akiaria na ithirita agicokia na kuga ati akaribaba batere kuthura bari na weteri no ntomonkera Nandi barabara ezi taka irekite kwithirwa ikithithwa mwendo laibuni na rugono ru akariba tutwe na baraba tumaira barabara kuma kwa Kimeo weta tutu ibakuwa mukandarasi urone nkeringuye kubwitha barabara unaremete obekira karabati buru untubuto meta kaita kakambura ndoi ikaliana miundene yone kanyangia bya kurabio bonene yo ni mwone munda jojo thukangitwa na njera bukona nyebi ora thayi utikya runyeke mokumba gwithigwo ni ana na imiaka yonthe kurasi Nandi barabara ni uri thithirwo engineer ro ithia barabara ugire no kumenya uri akuithia tu mweresa ura gukara waja unia ngurombo tethio mpomba kumenya na tha barabara ka thithirwo yo kenda uni mpomba kuokorega maicha jakwa twaje njira tukugita na arua na turi migita itukukare kinya na sabusibo waja atwira tugite njira yo no tukinywa no nere uthukie bure aja ona gutiumirika no thuirio bibi katinda ruje ne ntuko na arua bionde bikuma ikyo twabangire kugita ruje njira aja kenda ruje rurumba kwebebera no amundene juju aja uju chauni mwene munda jojo njo tonyete ruje njireje guturatera thine mbi kinya ritora bera betete skuru batona kugitira munda junde iroje yake nyana bogana bakwa gwite kugwa kiorone nyake ora kako ikimomokere oni nimije nintegerwe tina na ningaika nitona twakwa atwe tuko yeru are
twamwita wita njira ene kenda tukathikirwo kiriro kia tukerwo kia tutu anturetu ibendere itu ibatutethetie njira ni ireta tutireta mbere intaka indi babatio tutegera batwikire karabati aja na kwa muriria tutikwona gwitira ikenda tugeta irantu ahega na rero mbario kire MCA waroirerwa rera kithinji ntono bathikiria na kwatha mukandarasi uyu bekira karabati barabarene nturia kaunti ndumba kuria MCA wetu kithinji ombi tutegera ategere antu aja boyo kana na ritho rio thunduria itukuromba keja kwithirwo kombika karabati igekirwo aja utethio bombika aja antu atwaromba buru MCA wetu kithinji njotegere antu aja wone karabati ni yakwendekana aja nikenda utethio bukondeka ndeje no tutiomba gukara muntu akiromba misanda na bure kiura iria kiaga mbere ndi thongi ende kuma turi gwita mwanka tutwa igotue kiguru binge bieri na keke biratu kwa witotegerwe tukirwe karabati nawe akiaria rutere rwawe kithinji ntuari wa barabara yeno yitite na mbere kubwithwa na kuromba kariba tutwa kwithira bena wete ribo nene nikirakwa thirikari ya mutuma ntwethinge ya mutethia kubwithia barabara ewu amwe na inge imbingirwe irirwa rera kwina barabara ira twathie kuma kwa Kimeu gwita tutwa ndigwa kariba kwa kidogo iba kuromba nontu wa mantu cha karabati kirambumba kubera barabara bandu itithiritie ngugi na contractor kinya atiri imbeca ciawe na bandu kuri antu kinya unde mheshimiwa ndo kwenda karavati na imbaritie na contractor na mbere thirikari mheshimiwa gavana Mutuma itina thina thaiji uritoromba gintu kikonekana oreo kariba gwakwa inkubashwira karavati uba kurombaga unikija mheshimiwa wao no mukamba kikishe gwikirwa nikenda roji rutika gutonya murena jura joitha na mbere still barabara eu kuna section ingi bene ikwenda kwikirwa karavati so section ichi onde no mwankanta bakikishe chiko thithiro ndo barabara anda bere na komethithia kuma ndiguru irombwa uti mheshimiwa onge weja arikana barabara eu na barabara inene sana irayo connect antu beto bakuma tutwa gwita mwanka kwa Kimeu nikenda bomba kuriunga anturicha nchoriboro kana ruire so inkobera karavati utugekira na bakaigo bena wasiwasi ibagie imani na uni no ntutakwe mtondo mbete barabara iyo nkaija mheshimiwa no tunchiariri gukuruirirwa rera ndategera ndona barabara iyo gatutethikenda tumbo kinya cibitari so ntia mithiriria ngugi na inkondo bashwira buru bakethoro bena wasiwasi na mbere twithirikari ne engavana Mutuma onto ithinkia tukahakikisha barabara iyo karabwega na imbaritie na governor na ndamwira bila nkwenda kiri barabara eu na kinya barabara ere engi egwa kibaya ira tukwenda gwikira ndracha mbere still itwaritie na contractor na nenkeri ngugi na ndina uma thirikari Mutuma na uma na bakona buru barabara igakara bwega Reportera Mero TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni riboti yu ya mwende olaibuni ya gutukanyiria muthia jwa nteto cietu cia Mero TV rukiri mutegerio gatakuraja ronto ngachokera na ura mantu chakarikire ngatheti cietu ara ndi na ngatheti The Daily Nation na ngoroki ngatheti ya The Standard.